Tangan hiau na pun. Bondoran pusi kampun Rajaan tenar muli Ganta jadi remaja Layonmu ngaku tinggi Jamakan capu reda Dibanding kanan kiri Makmuni ya tibas gas Sabula ya kubiti Layon retibu bangga Wak waju matarani Masa top bulan bara Walau sulit lom hati Say penting wak muka Yan alom nginak budi Ngundang taktik usia Tibista di muhani Tinggal di batu raja Layon dulawat reti Si jamula tebista ngulama dihun pasti Ramhulun mak ya mubatian ruwa muari Mak munih mangka beda sinasai matakani Sinarku di dunia gantama tugas lagi tinggal ngetong usaha kena muni puari mak lagi di dunia alangkah sampai hati adikku niku tamha samula ngati-hati kalau mak lupa tian ruwa muari laju unyin segala benulung kanan kiri jama-jama ngebina sijak adok mentuha muli jak karangan hiau na pun Sikam kilu adok mentuha makanai jak tulang bawang hiau na pun haga diterima batin sama beliau kata sado. Sikam kilo adok mentuha muli jak tulang bawang hiau na pun haga diterima kajo antenar muli beliau ganta sado. Sikam kilu adok mentuha makanai jak bumi agung hiau na pun haga diterima batin sama beliau ganta sado. Riasan Dewa Sakti turunanmu yang bahuga ya sangon bumi tinggi ngembuai komo rega nang konja mabu hari mulu bang pok nyata bak kurang senang hati pindah di kota Dewa senjatamu yang paiji tajam serta bisa ho ganta yati puji Majapahit adokna barongku ruk company kan teliur pangkatna pemerintah sipil budiri Kapten The Boy geralna bumi agung kantorni nang konti kalasina wat nihan tanda panci janji jama bulanda cangker mas sina bukti bintang perak tembaga layon ja tara banggi mak angka rek nasiba suwaili korsai biji tilungem puluh konsa mahabdi unyin kuti lebua lau kulama samula yakubiti kintu sai rami mubasi jasai temun pasti ya jaya sempurna sija adok mentuha mengenai jak bumi agung hiau napun. Sikam kilo adok mentuha muli jak bumi agung hiau na pun haga diterima rajo antenar muli beliau ganta sado.
Unjunan sumbai muli Raja buai bahuga turunan sangun tinggi ia jakho sampai ganta bujual mak ngembeli kemasan pajakna kerusi walau api tetap mak keser mata ya sangon bumi tinggi ngebuai kon murega buhung liak kokuti sepuh ja ya sigala nang kon jama buhari dibanton pok nasiba wat nihan tanda bukti hulu balang ya mangka gagasu aburani nang konti kalasina turunan sangon sakti minati wala tuha pusaka yang paiji ya tajom suwa bisa pangormas ngukiri makai ka rasuasa si jata monsai asli Krista tahamora samula yakubiti kintu sai rami mubaya ngetong panca haji adat Lampung bahuga sija adok mentuha mulijak bumi agung hiau napun Sikam kilu adok mentuha mengenai jak kebang hiau napun haga diterima batin samo beliau genta sado. Sikam kilu adok mentuha muli jak kebang hiau napun haga diterima kerajaan tenar muli beliau genta sado. Sikam kilu adok mentuha mengenai jak meser hiau napun haga diterima batin samo beliau genta sado. Sikam kilo adok mentuha muli jak meser hiau napun haga diterima kerajaan tenar muli beliau genta sado. Sikam kilu adok mentuha mengenai jak 5 kebuayan hiau napun haga diterima batin samo beliau genta sado. Sikam kilo adok mentuha muli jak 5 kebuayan hiau napun haga diterima kerajaan tenar muli beliau genta sado. Sikam kilu adok mentuha mengenai jak luah sumbai hiau napun haga diterima batin sama beliau genta sado. Sikam kilo adok mentuha muli jak luah sumbai hiau napun haga diterima kerajaan tenar muli beliau genta sado. Aduk si mulur. Aduk. Tapi saya cakap jeno ya nak cakap sangabok yo. Kadu dilaksanakan sija ganta sija kita ompok kak haga nyiapkan acara setumbukan. Oleh karena sina jama para pengelaku baik pengelaku Pawatin maupun pengelaku Muli Meranai ngato supaya dipapok ram se muli-muli api cakap ke di panggung kemudian Meranai na dacok luah pai di luah cuti duda amun mak nanggok di panggung jadi nanti ram kak haga nyiap konpok ram setumbukan api muli-muli di panggung ke muli di panggung yo kuti lekok pandai cakap panggung yo selunik-lunik yo damun dia dah cok peluan buat Meranai na sedi jangin tendang ruci ya kadang-kadang tejak jungkit-jungkit yo cakap enggak panggung pandu kuti am pengelaku si janjina saya muli Meranai Pawatin yo atur kuti di papok muli di papok Meranai wabarakatuh.
tabik pun. Ya pun. Kedua Nabi tabik yang aku tompok. Sikam hagang ngejuk penjelasannya mau aku tompok para penyimbang-penyimbang. Penyimbang edang suku minta ajak lu ni tunggu dia sebalak laju ditemui kepala selang dan Tuhan Raja. Bahawa ramadu zaman-zaman banyak sikon. Canggon agung muli meranai. Jenona kak adu sampai di Bondoran. Adu bertekos. Kemudian kita akan melanjutkan acara setumbukan. Setumbukan muli meranai. Saya pertama sikap juk pandai je mak tompok. Untuk muli meranai bingi sija hua kali mijak. Saya pertama yang numbuk sua, kedua yang numbuk pepadun. Oleh kerana sina sikap juk pandai je mak tompok. Amon sikap kilo seadu pesua. Tentu namun muli aja meranai makung pernah pesua ya makung pabatin. Terkecuali menjuk anak si Tuan Perwira Muda ya ka adu begawi. Berarti yang adu suami ni walaupun dia manai nanti setelah yang adu dijuk sertifikat oleh sikam ya ka jadi penyimbang maksudnya. Jadi lain bapak nejo amon saya manai muli manai jo jamak ku ya pesua. Jadi si pesua sija adalah bapak na adu pesua. Amon sikap kilo injak saya adu pesua. Amun Jawa Timbai saya ke adu bersih sinalen kamah ni okey. Kima bapak nak adu pesua ya ada cok sumbukan. Nah, angin damun bapak nak makung pesua makung jadi sumbukan nanti buat gelekan numbuk pepadun. Damun yang numbuk pepadun nanti bakas na pun. Dan yang lagi bapak nak bakas na tuyuk ni tuyuk na pun adu begawi ya ada cok numbuk pepadun. Sina pengertian yo. Kedua nanti untuk kamja nanti radu muli meranai kam haga canggot agung pabatin. Damun timbai kita ompok sahayaan jama muli. Tapi masa-masa naganta sahayaan lagi. Tinggal kita ompok setumbukan. Cuma dapat pabatin beda jama muli meranai. Berhubung saya begawi sija manco zaman berarti ya minjak dibingi sija sekali gawah adalah numbuk saya ke adu pesua. Nah jadi kemahapan ni mau kutompok sina salah aturan adat kutompok bagi kutompok saya makung pesua makung dacok minjak tetapi dang khawatir jemuh pagi kita ompok dacok setumbukan pepadun dan pesua sina keterangan yo. Nah jadi sikam dacok milah milih tapi adu kecawa sikam damun muli meranai yang adu kung saya pesua terkecuali sija. Lamun maksudnya tapi sehadir dia berarti kan makung saya jadi penyimbang. Jadi dah mulai mana sija mun sikam kilo ulang kilo sikam sekilo pesua bapak nak ada pesua. Tetapi dah mun ya nanti sekedua sudah asal bakas tuyuk nak ada pesua sikap kilo injak pepadun dacok semuli je mana sah numbuk pepadun. Kurasa sikam jelas yo. Nah jadi ganta sija sikam kilo jama pengelaku wat sulan 4 yo. Wat siapkan kuti sulan 4 sija pengelaku wa muli wa meranai hagan nare pakai tabu jarang tanda dimulai numbuk suap cakap podun manco zaman ja Tuan Perwira Muda jama Mas Ratu ke harga dimulai ganta saya tolong jama pengelaku siapkan api sulan ruah mahap yo amun cawa kak dah si jaya kak kak serah angkat stop ya bagus sekali lagi. Sikam kilo tiong Jawa sikam kilo injak saka saya ke adu pesua muli jama meranai
Sekali lagi sikam kilo injak saka-saka saya ke apadu pesua muli jama meranai mak kumpah batin. Terima kasih. Yo, makasih benar. Ya aja 4,000 kali ruang 2,000 masa aku tiba. Terima kasih. Alhamdulillah. Sikam kilo 4 jenar matan buat bayar. 4 jenar tak mewakili atas nama saka-saka. Kak terbayar sebenarnya. Saya jenar dah, jenar kan mak aku bayar. Waduh ribu, damai kurang cawa kon yo. Cukup. Waduh ribu segala. Tabuh jarang. Tabuh. Angkat. Cakap stop kita kawak do yo. Niko siapa apa anak buah putih buat tadi tu. Niko satu. Saya agak soson ragah piraba kasih gayot mujur hagu ja tason kukti pelaku. Man. Catat sekretaris yo. Hitung na 18 sangat kop sangat tuhun agan amal pala. Yo, 8,000 kali. Sija bayaran na pendaharat 8,000 kali ruah yo. Jelema saya na. Nah, sina hitung bayar, ada mana kado bayar, ada benar tapi nah. Dang ya ado tapi akhirnya lekak makung ado maksudnya kan jadi merah ado terbayar ram harga sina saya setubuhkan. Tabi jama penglaku saya setubuhkan saja adalah pampang penyambut jak putera jama pampang penyambut jama jak si masa tu yo. Ya nyuk sina tabi benar. Yang menyak aku jah aku udah lanjut dah apa sina kambuh dah aku apa asam uratku. Ada ya. Ada. Dah tabuh jarang yo. Ya. Tabuh jarang. Tabuh. Angkat. Stop. Angkat. Stop. Amun kita jabat tangan. Jenuh kan pepadun atau pampang penyambut jumpa nak pepadun jenuh kata putera jama masa tu turun segala. Aduh yo. Sikam kilo injak jumpa nak pepadun atau pampang penyambut penyimbang marga. Sekali lagi sikam kilo injak jempana pepadun atau pampang penyambut penyimbang marga saya bapak nak ke adu pesua Laju mekin menjak sini menjak mana sini aja menjak mana jadi tabi luar yo jambak nama mungkin hak keliru lagi dan ini jak berhuga saja jak luah berhuga jak 5 kebuayan bahkan jak luah Sumbai yang hadir negok gawi sija yang ada pesua silahkan minjak anak-anak. Yo bagas. Angkat. Stop. Sekali lagi. Angkat. Stop.
Aduh, amun hak biar jabat tangan yon mak wat hanja hatiku. Di pasar Anom saja no Wat dia senaya. Ayo. Naganta sija mah ada kat siap yo. Saya ngokop sija nanti kasah jelema kandang ralang jelema. Kasah sija nanti Dia. duda ayak kasah tengah itu dah yo. Dia. Laju kita telur di sana. Ayo. Nah. Bendahara hunja. Usung juga pe kebot na hunja. Nanti pas hitungan duit sinaw. Belaya. Iyo. Foto ya. Shooting. Wala pa niya. Aku beli pakai laju betul. Duit. Aduh, siap ya, yuk. Tahu nak tanam gua, yuk. Tahu. Angkat. Stop. Sekali lagi. Stop. Sekali lagi, siap dah. Sekali lagi, Pak. Tahu. Angkat. Kamu naik, Pak. Bueno. Berdoa. Hidung mati berdoa dan hidung jasa. Cakap. Naga. Pan. Amang terangan memang betul. Bawa boleh segala. Dan itu boleh tidak. Ini pembukaan na simbang yuk ganta sija sikam kilo sulan 4 luot. Sulan 4 luot. Simbang menjindokan pembukaan na mak mangsa tapi laju mangsa saka madok nak ganta siapa? Saya muli mana lain ku pawatin lain ku sah. Lima cuman ya pabatin pengaku pabatin sa pelaksana na. Yo. Nasinana. Ya. Ram jago sao yo. Ya nya bang nya jual nyok ja. Debon harga pedom nya kai hitingan. Yo. Ya hargana kan pengaku sa segabo kan ngarap na. Ya harga ko. Harga ko kumasina. Segabo harga bila mejong lan. Api. Maklum kau tapi dak maklum jauh. Naganta sija kilo penglaku pat wa muli wa manai tanda gawe nubuk padun dimulai. Makung sebayaran ram. Kimak nanti namun maduk saka-saka ikuti seminja, mak ikuti terbayar mu ni. Menasib selau. Stop. Mikir tijang tiga anak alum. Sekali lagi. Tabuh jangan.
Stop. Mundur. Kawat pepadun, bak tiak kawat pepadun. Jadi umpuk dah atau cakap dah cok minyak, maksudnya orang lanjut. Kilo sepepadun. Sepadun sejam menjina ada pesuah sejam walaupun bapak nama kong pesuah jadi. Muli mana? Pepadun, hitung, bayar, lapor. Yang akan berjuang pai. Damon nak gantah saya awak lagi yo. Masuk damon hulu mak dah cok turun. Damon jabah dah cok tapi dua kali cakap, dah sekali cakap aman dia pepadun yuk seja yo. Dah cok cakap je pada pepadun mak jadi saka-saka pepadun je pada mak jadi. Dua kali cakap, sekali cakap kau. Jadi damon hulu dangkung minjak waktu seja yo. Amon ia apa-apa penyambuk dah cok nanti minjak luar setelah jempan apa padun. Amon mak akan jelas cawak sejang ini meracun weh. Tabuh jarang. Angkat. Stop. Sekali lagi. Stop. Selesai. Mundur. Akan turun nawa nanti dan aku nanti kunci. Kan? Ayo. Dah, selesai. Ya, ketiga. Aku. Masih. Lagi. Halo. Kanan gua, ayo. Tabu. Angkat. Sekali lagi. Atas. Stop. Berhubungi dekat terakhir. Sekali lagi. Angkat. Angkat. Stop. Selesai. Jabat tangan pai. Jabat tangan pai. Terima kasih Cak Datuk yang ada di Madui. Ini naga mana tangan pemina. Ini nak, saya mampu dengan bertangan. Iya. Dan masing-masing makai lampu jeno, makai selampu jeno dot. Ram ka agak nginjak dah. Kau batin. Tapi jama pengelaku muli manai saya dah cok niap ke lampu laju mula pak masing-masing duit kita dah angkat kacer yo dah angkat kacer depa umpo ikut na depa ko Guina suku nanti canang dani bingi seja sikam ngejuk pandai maku tompok. Alhamdulillah syukur ya Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Canggot Agung Muli Meranai begawi pesua cakap padun mancor zaman jak
Tuan Perwira Muda jamaah masa tu beliau kak selesai. Kak jamaah kita untuk saksikan, alhamdulillah sesuai jamaah tata urutna mak dok sekeliru. Syukur. Jadi ganta sija berarti na Canggot Agung muli manai kak selesai dan sikam tutup jamaah canang. Dengan resmi Canggot Agung muli manai kak kita pun selesai kak tutup jamaah canang. Ganta sija pengelakul kok warsalah apa Mak Kung? Dijah segala yo. Namun pengelakul kak dijah segala di canang luar. Yang aku buka dah. Oh, ida mai oh ya Mak Kung yo. Masa yo ada kita hantar ke tu mana ni ku. Hantar ke dah. Ya kak selesai dah yo. Hantar ke dah. Mari lanjut ke dah. Kasihan maksudnya sebenarnya ya amon dia ukuran sesebenar ada Canggot Agung Pak Batin cuma kasihan gayo. Yo, lanjut. Kimak pengelaku saya ngantak geluk mula yo. Yang nama mungkin ngantak di sanda yo. Tan. Tabuh pan. Canang wa tak wa. Tabuh. Angkat. Stop. Wait mana nak? Sekali lagi. Tabuh. Angkat. Stop. Sekali lagi apa nama? Sandungan pai ketawa membakas. Mundur pai pengelaku, mundur pai mak bagi ngeliat nah. Dah. Munduran pai pengelakung. Laju. Sen Aduh. Angkat. Stop. Sekali lagi. Angkat. Stop. Sekali lagi, angkat. Muni sah. Penutupan. Angkat. Apa kamu kong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun layan wat ugi-ugi na pun segudan iti canang dani pingin sija sikam nerangkon
bahawa kita pok bersyukur jemaah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Kuasa acara begawi suap cakap pepadun mancor zaman jak Wan perwira muda jamaah Masratu dan orang menyanak minta jak jeno Canggut Agung Canggut Agung muli manai kak selesai. Alhamdulillah Canggut Agung Pabatin nama kak muni selesai. Jadilah kena sina kira-kirana bersyukur jemaah Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga sertina acara sija untuk sekedepan sejemohna berjalan dengan lancar muni. Kemudian tabik-tabik sija tanda nutup acara Canggut Agung Pabatin, Canggut Agung Mulia Maknai dan lanjut Canggut Agung Pabatin Padu Bujang Padu Gas pok gawe muda beliau jemaah ada selesai maka kilo pengelakupan Pabatin mak tu ayah sa tanda ditutup nak gawe nyona yo. Mai kilo. Api kuta ketu ni ke bikin. Bikin. Selesai. Jamaah pilihan awal sidang ada siap kodo kerana kalau pertawakan dah sampai ini apakah ada mai pelaku siap kopai mengat sama sekali dia harga ayah aneka makan kopi dah oh dah ayo ini di pasar kau ini paman ayam dia ada